Muraho neza twongeye kubiriza abandi turabasuhuza mugire amahoro aho muherereye. Ni Ivan kuri mikoro za TVS kugira ngo mbagezeho amakuru akomeje kuvugwa kuri uyu munsi kuwa gatatu itariki 24 z'ukwezi kwa kane 2024. Amakuru yacu turayahera muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho bivuga yuko Perezida Antoine Felix Tshisekedi uyu munsi yakiriye Vital Kamerhe akanamukeza ndetse akanashimira nabo bakoranye kamarampaka nubwo bo bataramutse basinda ayo matora. Bikavuga yuko rero Vital Kamerhe yakiriwe nk'umuyobozi ukomeye kuko nanone yahurutse iyi kamarampaka. Aya n'ayandi rero nayo mukanya nyuma y'amakuru tugiye kugezwaho yo hirya no hino ku isi. Reka amakuru yacu yo hirya no hino nanone dukubitire mu karere k'ibiyaga bigari mu gihugu cy'u Burundi, aho bivuga yuko mu gihugu cy'u Burundi ubu ibintu bikomeje kuzamba, aho imyuzure ikomeje gutera mu ntara hafi ya zose z'igihugu. Mu gihugu biravuga yuko mu ntara ya Bujumbura imyuzure ikomeje kuba myinshi ndetse no mu ntara ya Rumonge. Nyuma y'ibyo imyuzure yongeye kandi kwigaragaza itera mu ntara ya Gitega, ubwo mu minsi yashize umuhanda Gitega Bujumbura wari ufunze. Bikavuga yuko rero imyuzure ikomeje gutera ikibazo ndetse bikanavuga yuko ibi bishobora kuba etat d'urgence nubwo perezida w'igihugu atabashe kuba yabivugaho. Reka kandi tubabwire yuko nanone kubera iyo myuzure ibibazo bikomeje kuba byinshi, aho hakomeje kwigaragaza inyamaswa zo mu bwoko bw'imvubu, inyamaswa zo mu mazi zikomeje gutembera mu mihana, aho imihanda yuzuye amazi, imihanda ikaba rero irimo izo nyamaswa, bikaba bibujijwe ku baturage bamwe bo mu mijyi imwe gukomeza kugendagenda cyane nk'uko inyamaswa zitigera zibana n'abanyagihugu. Ibi rero bikaba binavuga yuko yari ibintu bigoye cyane mu gihugu cy'u Burundi, yuko ibintu bikomeje kuzamba. Nyuma y'ibyo rero reka dukubitire mu nama iri kwirabera i Gitega. Biravuga yuko i Gitega Perezida Ndayishimiye akomeje kuhakorera inama hamwe n'imbonerakure, aho bivuga yuko akomeje kubabwira cyane kuri vision y'igihugu cyiwe y'ibihumbi 2040 ndetse n'ibihumbi 2060. Akaba abifuriza cyane kuzagera muri iyo vision kandi akabasaba no gukora cyane kugira ngo bakomeze bateze igihugu imbere. Nyuma y'ibyo kandi reka tubabwire yuko mu minsi ishize havuzwe ikibazo gikomeye cyane hagati mu Burundi yuko hari imipanga yari yoherejwe, ariko nanone bikaza kubeshuzwa na radio RPA yuko iyo mipanga ayo makontineri atigeze yinjizwa mu gihugu. Gusa kandi bitabujijwe yuko imipanga mu gihugu yatanzwe, ariko ayo makontineri ntabwo yigeze yinjira mu gihugu. Reka kandi tubabwire yuko nyuma y'ibyo ngibyo birimo bivugwa mu Burundi, hari itegeko ry'umukuru w'igihugu yatanze yuko abayobozi bose bafite abagore babiri bashobora kubamburwa. Akavuga yuko hagati y'ibyo umuntu udashoboye kwamurwa umugore azahitamo guheba akazi cyangwa akareka umugore. Ibyo nabyo bikaba bivuga yuko bishobora kuzana imvururu mu gihugu, nk'uko abari babigizemo iminsi bari bamaze kumenyera kandi bafite n'abana bizabagora gutandukana nabo. Bikavuga yuko rero ibyo biramutse bibaye byateza imvururu mu gihugu ndetse mu muryango cyane wa Kisilamu we, dore ko ari itegeko gushaka abagore benshi. Reka tunyarukire nanone mu gisata cy'ubucuruzi ndetse n'ubuzima. Biravuga yuko nanone amakuru twahawe n'ikinyamakuru cy'Isanganiro, biravuga yuko uyu munsi abadamu barimo gushishikarizwa i Bujumbura ndetse mu gihugu cyose gukora amakredi nk'uko ibindi bikorwa, ariko ibi ngo bikaba ari ibintu batamenyereye kandi bikavuga yuko ari ibyo badashoboye gukora nk'uko amakredi ibo badazi ko babikoresha. Abenshi muri bo bakavuga yuko ndetse bibateye impungenge nk'uko batashobora kubona n'amafaranga kwishura mu gihe bocuruza bagahomba, bityo bigatuma batihutira cyane gufata amakredi. Gusa abashinzwe gutanga ayo makredi biravuga yuko bo bakomeza kubinginga cyane kandi bakanabashishikariza kwiga ndetse bahereye ku makredi makeya, bityo bakagenda bazamuka kugira ngo bazagere mu rwego rwo gufata amakredi ashize ubute, ndetse kugira ngo baziteze imbere n'igihugu, bityo bizakomeze kugera muri uriya mwaka wa vision yabo, igihugu cyabo gifite amakredi yamaze kumenyekana uko ashobora gukorwa muri icyo gihugu. Reka tuve mu Burundi twerekeze muri Sudani y'Epfo, hava bivuga yuko habayeho ihagarikwa y'imodoka amatrake ya ONU atwara ibitoro ndetse n'ibindi biryo bishibwa abantu ndetse birimo n'ingabo za ONU zikorera muri Sudani y'Amajyepfo. Bikavuga yuko rero izi zishobora kuba impamvu ikomeye cyane zishobora gutuma hashobora gufatwa icyemezo cyo kudashikiriza imfashanyo abantu babarirwa hafi 180 bari muri iki gihugu bazahajwe n'intambara igize hafi amezi 12. Reka tubabwire yuko ibi bitoro byahagarikiwe
ku rubibi igihugu cya Sudani y'Epfo gihana n'Ubugande, bikavuga yuko imvo yatumye bihagarikwa ari uko ibi bitujuje amategeko kandi ko amatagisi yashoboye kuzamurwa mu minsi ishize. Gusa kandi abashoferi ndetse n'abagize ONU muri iki gihugu bakaba bo batarabibwirijwe, gusa bakavuga yuko ubwo bemezanyaga kuriha taxi ya $300 y'amadolari kuri buri track, byavuzwe yuko ibi ngibi ari ukugira ngo bakomeze kwerekana yuko ibyo bakora ari umuco kandi bifite aho bishingiye no guteza imbere guverinoma. Gusa kandi ibi bo bakavuga yuko bishobora kuzanira akarambara ya kino gihugu mu gihe izo mfashanyo zitoshikirizwa abo bantu bari mu kangaratete, n'ubu bigaragara yuko inzara ari nyinshi muri icyo gihugu. Tukiri muri Sudani nanone, reka tubabwire yuko igihugu cya Sudani cyatangaje ko cyarashe drone zahoze zerekeza mu mujyi waho gutera iyi bitero, bikavuga yuko nanone muri uyu mujyi wa Shendi ariko byarasiwe, bikavuga yuko icyo gihugu rero cyaje kwivuna izo drone, bikagusa aho zakomoka nico byari bizanye, bikavuga yuko ibyo byagizwe ibanga yuko bitashoboye gushirwa mu ngiro. Reka nanone tugaruke muri Amerika, aho bavuga yuko muri Amerika bivuga yuko naho ibintu bikomeje kuzamba, ubwo Blinken ubu yerekeje mu gihugu cy'Ubushinwa ngo kubabwiriza yuko batagomba gufasha Uburusiya, ariko ibi nabyo bikaba ari ibintu bisa nibisekeje nk'uko icyo umugabo Xing yemeje ashobora kuzakigeraho nubwo wamugenderera, ariko kandi ntacyo bishobora kugeraho. Tukiri muri Amerika nanone, Blinken yatangaje yuko bashobora gufatira Afurika y'Uburengerazuba ibihano kubera impamvu z'abantu babo bafashe ubugwati bakanga kubarekura. Ibyo bikavuga yuko Amerika ishobora gukoresha imbaraga zayo kugira ngo ibashe kurekura abo bantu, cyangwa se ibashe kuja gucungura abantu bayo bagotewe mu bihugu bya Afurika y'Uburengerazuba. Ibyo bikaba byatangajwe uyu munsi yuko bashobora gukoresha imbaraga zabo bafite cyangwa se ibikoresho bafite by'uburyo bwose kugira ngo abantu babo bazagire ejo heza. Reka rero tugaruke muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Uyu munsi rero habayeho kwakirwa kwa Kamere Vitale, yakirwa n'umukuru w'igihugu nk'umuntu wenyine rukumbi usigaye uzatorerwa ku mwanya wo kuyobora inshinga amateka y'icyo gihugu. Tubibutse yuko ejo ku isaha y'isa 8:45 aricyo gihe amatora yinjiye agatangira kubaho, ariko kandi mbere y'amatora abagabo batatu bari bahataniwa uyu mwanya bakaba barahawe umwe iminota 5 kugira ngo babashe gushikiriza ijambo nyamukuru abadepite bari babagose bashaka gutora. Ibyo kandi nyuma y'ayo magambo yabo bahawe igihe baja gutorerwa. Nyuma yabyo amatora yaje kugaragara yuko Kamere ariwe watsinze aya matora. Nyuma yo gutsinda aya matora, bwana Kamere yavuze ijambo rikomeye, avuga yuko we nanone nubwo yatorewe atari afite icyifuzo cyo kuzatorerwa uwo mwanya nk'uko ntabyo yari afite. Tubibutse yuko Kamere yabashe kuyobora muri uyu mwanya hagati y'ibihumbi 2006 ndetse n'ibihumbi 2009, gusa yaje kuwuvamo yongera kandi kuyobora mu buryo butavuga rumwe na leta mu mugambwe yahisemo. Gusa kandi nyuma y'ibyo Kamere tugiye mu mateka ye, biravuga yuko nanone hagati aho muri 2018 yagerageje kubana na Gisegeti neza ndetse anamufasha gutsinda amatora yo muri uwo mwaka. N'uyu mwaka ushize yaramufashije kandi aba ku ruhande rwiwe kugeza ubwo Gisegeti atsinze amatora. Gusa rero bikavuga yuko we yatangaje ko uyu munsi amatora yo guhatanira uyu mwanya kandi atarabifitemo uruhare, ngo ariko kandi byakuwe kwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi wabimusabye, akamusaba ko yamubera umuzayobora Assemblée Nationale. Ibyo rero akaba yabitangaje ubwo yari amaze gutorerwa, ati njyewe rwose ntabyo nari mfite, ariko nabisabwe n'umukuru w'igihugu. Ubu bakomeje kubasoma mbike n'umukuru w'igihugu, bikavuga yuko arizo mpamvu yatumye amusaba kuzatorerwa uwo mwanya. Gusa kandi ibi bikavuga yuko ndetse niba yari umukuru w'igihugu wabimusabye, niki cyatumye amatora aba. Ibyo nibyo nabyo tuzakomeza kubaganirira hano kuri TVS kugira ngo dukomezanye gahunda z'umurimo. Hamwe n'ibyo rero, Felix Antoine Tshisekedi yakiriye Kamere uyu munsi, aramukeza ndetse aningingira n'abandi nubwo batsinzwe
uko bizakomeza bakabana mu mahoro. Hamwe n'ibyo rero, nyuma ya Vital Kamerhe tubibutse yuko kandi nyuma ya Suminwa watoreye kuba umukuru wa guverinoma muri iki gihugu, hongeye kandi kugaragara uwundi mudamu ugaragara afite ubutwari, ndetse akaba uyu munsi yagaragaje impapuro ze imbere ya Assemblée Nationale, akavuga yuko nawe agiye kwitoreza ku mwanya wo kuzayobora inama nkenguzamateka ubwo izaba ku itariki 29 z'uku kwezi kwa kane. Bikavuga yuko uyu mudame Flore Liwanga nawe afite imirimo ikomeye nk'uko yegiye muri Amerika, aho turi muri Amerika mu ntara ya Arizona kuri University ya Phoenix. Bikavuga yuko rero uyu mudamu nawe yabashe kuvuga yuko azitoza ku mwanya wo kuyobora Assemblée Nationale, cyangwa se yazitoreza umwanya wo kuyobora intinguzamategeko muri ikigo cya Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Biravuga yuko uyu munsi rero yagaragaye atanga inyandiko ziwe, ndetse anatanga ijambo rikomeye ku badepite b'igihugu, arababwira nti ngewe ibi byose nshobora kubikora nimuramuka mu ntoye bizaba bimeze neza. Reka rero tubabwire yuko nyuma y'ibyo tugende mu ntara ya Ituri, aho bivuga yuko hari abantu 7 bahoze bacukura mu Kinombe, nyuma 4 baza gupfa kibaguye aho bivuye ku mvura yaguye nyinshi, abandi 3 nabo bakarokoka. Reka nanone tujye mu ntara kandi ya Ituri, aho Colonel Siro Simbabunga yatangaje yuko leta igiye kwita ku kibazo cyane cy'umutekano mukeya, ndetse no kuhuza abaturage bagize iminsi bari mu makimbirane. Aha turi muri teritwari ya Irumu n'intara ya Ituri, ni muri Kongo y'Uburasirazuba. Nanone nyuma y'ibyo rero, reka tubabwire yuko muri Repubulika y'u Rwanda naho bivuga yuko uyu munsi RDF ifite delegation muri Yorodaniya, ubwo yari igiye kubonana n'abakuru ba gisirikare b'iki gihugu, bakanaganira ku bijyanye n'imikorere ya gisirikare hagati y'ibyo bihugu byombi. Murakoze rero kuri TVS, ubwo naho mukanya mukomeze muryoherwe n'amakuru yacu, kandi munadukorera subscribe kugira ngo dukomeze kubana ku makuru yacu. Naho utaha.